kurikanga siasa ya Gusii na magenderero. Siasa na magenderero Gusii. Arafu kurikanga igorabu ase no cha saka taki kali actually tumekeri ya news ya tumeke ya news yori ke ase ntukeri ya blue ori kenga yemo ase yemo no mo senator Nyamira. Elvis ligeri simu yako ngiri tokwa ligero Arafu na bekire link YouTube. Aya ligeri ya nyanchi na bekire link YouTube kwa hilo maite era se dashboard ya se live tali siko wono nyebeke besta yale wono tumela nyanchiri kama imewekwa 4K ya zimekuja ndio ina load, ngoja tuone imekuja sawa. Kile mheshimiwa Mike Lieta Matilda Nyakundi Matilda okay. Alafu mheshimiwa Matilda Cyrus Nyakundi. So look at that. Dragon smile lingo mbili. But these cameras are yours. Okay. Sekunde ngogo to. Link ya Facebook. Karibu sana. Umeshinda aje? Tumeshinda vizuri. Not a very good day. Why? Nasema. Oh, we are sorry. Mwaka wa news. Tumemaliza. So now. Karoli. How is Sambamba. Alafu na kila wakati kila kitu. Na stream ya online.
How many minutes? Nje kwa. How many minutes? Unataka uvae jacket? Unaweza. Unaweza. Do I have time? 3 minutes. Yeah, you can. Yeah. I think yes I'm there. Change mbele ya ukora. Sinyo kwa. Kama ndio hiyo na ndio Umedhani ndinayo ngoma ukana, mimi ningesema ilete. Ala, mheshimiwa. Ego pring. Enggak. Rekod. Wewe ngende YouTube. Nianchilia kwa nini? Sasa ndio badilie chi event yoka ya. Chi event yoka kama toko la tosha. Drive ile yangu tayari. Ya badilie chi event ya badilie chi event kelie track au kelie event. Tunamaliza saa ngapi bwana? Yes. Majai na aku samba. Unahisi baridi? Haya sana. Mimi sihisi baridi. Na niko na homa. Ngon lagi kurang. Pembuatan. Betul pembuatan. Coba kalian terima aja aku sahabat lagi. Ani makienda nanti wako na pip pip pip. Alafu hii kendo tukale. Sasa ndio. Bona wiki hiyo tunaona wale tu hichi event ndio. Ani mesi. Ukianga ni mesimaye. Haya. Tia kwa kutokea. Haya. Mheshimiwa chini sawa sawa. Sawa.
Karibu mwanjo muligerelia ngukwarigani bene ase kurwa senseme wodi ya Nyansiongo ebunge ya Burabwe County ya Nyamira ase turaye maseyemo kurwa senka yo seneta we county yega senior council omuske hokongo umugeni asibego ni gotura asegi karo cyagatembanane hase turaje kwanira siasa na magendo harengete erobongura gusi naboigo ensi ya Kenya aseginche biro twende ya maseyemo aste kubateranera Matilda Ubaigwa. Karibu sana. Wele biana ndo mwancho muligere karibu sana. Unakwegurere tariana Matilda Ubaigwa nyara gusanga naitwe ase igikaro litukeriga ria Jumapili. Asante sana. Karibu sana umusikie. Mbia mwana sana. Ikaona ngona ndege Tembe TV. Yes. Asante sana. Station ya Tembe tani ngoba arigani kochese wodi ya Nyansiongo. Ande ngwakambia mono asega singia ogendreta tokalere soro nguru usi mono koreta mangana maiya koche sabantu be oro nguru usi county ya Nyamira na county ya Kisii. Okay sana Matilda karibu Nyakundi karibu na nyakindo morogo muberende timu yana Arsenal ya viru lakini wende karibu walio fuasa wa Arsenal wono unanje mbire rotole kwa bwato kosemere lenda bwato kosemere ngase no ngubwere Man City wana anyode ka Man City yakongondre chikaito kongondre chiko libera se wana moko ngapole pole na vere na moko sabana ya uye to una kubia mwote menga kiende karibu sana na bukumanyo mwancho muligererie letari yago na boigona omuseneta Okongo ningoe okay njengro kwa Okongo umugeni njeno musi koro West Mugirango Musa Marondo njeno museneta kwa county ya Nyamira ene ntunda ya ne akabere na sote 2017 na ngana 2022 kuruke umbekia ODM ego asiana njeno museneta sama somo jeno mwakili na kiwa kondokera senior council yani abo wakili walibende wakorera asia matuko abo wakili egiata mondago chinja kundi ujira ngo kwa jina bia sana igo unandi gande asa nole senior council ole okay nikina mirere mire nero bia nande nero nero bia kiara tuwa kare nyasaye ngambu ya mono abantu baitumbiya bali nyasaye nagendeta gotoimbura igabali mbaito mbagendreta bali mibwao na generally entonces ni kiara naende intomenyetie mo president de la so 2027 was mo president de 2027 okoro ku Dr. Fred Okengo Matiang'i igo generally ko Nyamira mbuya tatakini essence mende of course creo que le ese county entonces county chirichi korge ngachiri magasa ase amangana ya magendo igo asangira botowe kanento to mashiko sokana ngaki county ya Nyamira ya mojiko ba magasa ase amagendo no rigiri ese report cyo mu data general na bagendete kubuya maswali manene sana igoro yo bokoreri nenchira chiwase chigo chese county ya Nyamira chiabire chigo tumeka na bono emiradi menge ya wana to imukigo atoyita ese county ya Nyakwera na bono intwa among the county Kenya ngima totanya gukora county headquarters mtuta menire na national government cyo bisito chire OCRDC korigese devolution ya gacha 2013 cyo na tuanze kwa gacha cyo bisintwanya gukora intwese zingitari chiri chitaratware vifaa vya kisasa biranyare ko konya abakazi we county ya Nyamira marange ikara abantu batwarire amaroira na mukomo wake igo bakonda bashkurwa bichi county cha chiri neighboring bande Bomet Tenwek bande Sangina bacha Kisii abandi bayande uchi Kisumu igo bado mtule ndranso korra matunda devolution elinde ndoko kebuna devolution ya letre amatunda maya ese abananchi be county ya
Nyamira no maite ngantu asite county government yanse gotorosiri stadium ya Manga lakini yanya koera ngonya korana yesha baneko tebuli monga injuango mwagero mupira Nyamira kero stadium ya Kisi ya wate shida. Yes, Senator, I'm sorry. Tuturage ndase amangana yo kurigera bunabona amangana yeviti andake roles chago buno mo senator ekiro kurigereria egati ya chiri kwanyarire gukora kiriki kiri urate buno mo senator bwe county ya Nyamira ikintongero ranyaru ya kirege kubaboniga. Ya igenteka no maite chinguru cheto naba senator yo chinyorese constitution katiba. Yes. Especially ekipengere 96. Kasi tena neno commissioner twalindire chikaunti cheto n'abantu bamenye chikaunti asugo tuma chivesa which chikaunti irinda abagabo na itwanyare konyara chivesa bakorera egasi ya pero once to chikire account mugaba no bange budget ya n'abantu bakora murende na andi karama wosa baire mugaba nabene kurusibo ni mtogo tendeni miswada yo como buta que te vaya a entregar ese digo ese día creo que con una gente que gana bueno que county ya sana na bueno so mo ko yo chica se quedó con gana roje cuando hago tener presidente va a tener el presidente todo que Camerún se todo was about con chica se roje count je bueno on que me de jingri ya no mo senate ya era en ko ga count chica ono umwako yo na rwana baka account ya Nyamira yego cha konyaro chiwese kyo konyisa mugende chire 1 billion ni se jongwa ya kire kwanga mo de karora ibungalo ugo cha na akiri ya olenga ngakichi account ya ujiko chikonyaro chiwese chini so ise umwako yo na bege to muswada bunge ngatewa ngachi account chiri komine ibero koranga mugende lo nchire magekake ngachimenta Nyamirere ya moya chikaunti kumna Nyamira ne moya woitire gasiane njikije kistate thousand chikosa woitire gasiane bunge ngabe kumuswade ne ngakonomisi ya seneta walande 46 na njunando ya 47 toka Nyamira chibese chire 370 igone kero kuligeje njira naroche abantu baute na tanyo president osa bocho to konye bese ne ono koranga na njira wonki ni ese kiwangi kyo nanga mwa na njira bocho mpenga ka seneta wango za bana ko chakwera no ma I can be senator yes chiwesa to koleta go check count na woji seine ko to kolera mo ne na devolution ya to maite to tigere national government ke kole ni count e kole evin na indi ndungire pending bunge na wona mbeke to muswada ubonete ko uchenjiri chiko na muntu ndi kwenzi uchiye kurwanga mitari ebenga no muntu otinyare ki oromo takota bwa kiresi tekero agwenyiwe abonete oyigorezwa ogendaka serikali ya muterenge kusekera asiride nyegitari ndio sikia nchirwa kusikero mubere nyegitari no matenga abantu bakumia no garo ushikero sene mekinye bere toto abantu banya kurikicha so za abantu bachange kenyuro bakakwanyora na ono abantu basaba kolera na ende twa umuntu to gasira na ende twa rabukingwe bakabande baenda batika state did nyegitari yo mswado yo oitirese ngentokoro ko soma wakabere bunge nechikuranye kanyire wakerwa arafu suke oyande kuchese national assembly ngende kyale goeta njira bongo nyoranga isele kasiyana na itiririchiko okay okonya omo Kenya sana yes senator ngicha sore kwa kore mambo toranga jinsa nechi wakolire mirimo na ngwa kore mirimo na Nyagusira Nyagarama abono na se Nyarigibo kurengana munaye na kyora tebe asobokorari waba babiri well kero monto na wate style ya kolegas ento kialenge ndate vetu fauti ya rokati ya Nyagarama na no mugaba noro omwa kolinyari Nyagarama igari ngo muntu wa masikani sana nande umuntu wanje tomorenda ngakite yo ligererie oranyore maybe ikarongo kolegas ya no ne senator oranyore Nyagarama ukomirani in fact kero na rekurisa mangana ya digago te nota banga senator ne gasi ya le kiara wa senator baroro kuligiri nanga ki
abagabana bagokora chigasi iga renge umuntu umanyite nang'akia gutwara obwamate n'abarai bande bare office igo nabo ndatenga n'omogaka orenge bwa masikani naende natemete gosimeka ebinto bikio bikera kintachi gokora kare moyo ikiera nabo korang'ana babwate okogania akonya abanto be county nabo ni nyagitari ya maiso nyamwetereko yakwamire na gesagacirete nabo korang'ana babwate ebirenge ebiesa abanto be county ng'ati abarosiri nyagitari ya maiso nyamwetereko abantu bagotwara eshida ya maiso bande barwariwo nabo korang'ana batagete tutwarane into stadium togwetogeki n'abanto be county ete ya Nyamira akabeke stadium ari manga agatakanga tutware county headquarters agatwansera headquarters igo nabegete asimegete omusingi omuya gwokoranga ng'akia gokoreka county nya ya Nyamira kororo togendereri well kanyaribonere ngotemare ensema yaye otatiga akomochi koba umuntu tari understand gasi ito ya umuseneta nabona anytime arawe abaseneta bakumu buri maswali make ndiko nyoranga yagote makobeju nagota understand gasi umuseneta meri ina ali ngane tofauti na sana na kima yitio se ninjera abo sawa batara mukona lakini ndio chingo tachi kogendererie emiradi kirinya garama seto kera no barenga mu office ono ri report yo modita go questioning na project chinyinge county ya seto chinga kicho mu governor yo nyagarama chensi chikwame yes okwenda ese tawo boli na wono mu audita kero mwaka au questioning na study ni eta ya gukore ikyari kibasa mu kero mwaka chiere linda wanda wanyamira ko se kutumia study Kosovoli ngiye kwa nyagitari ya mwitireko etane gukuru elinde umata wananchi mba koranga devolution nengia pake ile ndukia ile paseko gitumia wale na devolution ya retira matunda ma there is no way wananchi barago kerenga devolution ya chire buya kero batanya ko robisi abo ya kuli bagende se bakoro mugabana aba chivo sana bare building ya yamo na aba minister bare kota wewe nduna umuntu koro kumutua akorete esense ya Machakos ikona mantenga inerete botinda tebana between umugavana maremu Nyagarama no mugavana oyoro okoroku Amos Kimwomi Nyaribo ngote mari gutwara koiranirania yes ngino koranga kokoleta yes mwisho wa asenganeyo ya umugavana ndake koranga narorire andake chinse muchindo gotenote banga omuseneta nesegiore amene kokuboria oteberero igote yomugusi anchireri ogocha kwa gwatema kusingerera umugavana we county ya Nyamira ne yage siasa guse nasobye gochase umunyamira guse nasinginjo andake nayo nobwata marorande age siasa Matilda wono ndo chega ndo mwana umorora ya ndo chanine bomuntu agonye munduse nche yazi anangukora niri ekolenge karokiane kyobo sene onye ndiri mugabana akolete gasingia nanga inche oliole mutwe komotogi nyanduri geri mwane sene tekero mugabana achiro kolite gasingia kiro mundu gakomotogi urigeri ngana ne kero mugabana ntagwa pia ese bikao byesene tubona rusha kwa ngomugeni ngatai ngororenga ngakiaba abaseneta bakumuburi amasoli bakamuburi igabono gasi ayo gabana kunyiro le siria sekero gocha na ne sene tutari koreta masakaru toro kinane kinkyo gaske opa nabona kero koro ja sote se komiti ya temeri tukeri no moseneta omigori education ngoro cyo kumuburi ngene kwa tibesa 34 million obekera abananchi be county ya Nyamira amache kinyomba cya ngaki report yo modi teo tanga chibese cyo spi iko watumye gutuma abantu cyute baje gukora imikutano yeje conference abandi batumwe zikurikira ngaki sibeoka bakachikaire cyo spi 34 million bono yale ko banga ninje mugabo nakare gutanga ko ngani kurukia nakuri na endo maite na komboli ngane siasa tole ibiro byonse binone kiane ubu uri abantu mbara bakuri
lakini toko nyorango tena nkoreranga abantu kungurore togokia ikere katiba na gota ngafke miaka 5 na ndo kore ne sawa na botale randa ke senge njoto getageti ya matukare busio ngote whatever ngano nyamira nete geto ochoreria keroro bisi poka bwanjira ne ngondo bwenso kugopinga na ayo ngwa pinge to yo ngo kanyari kero igo pako mugaba ne understanding ekere singe ko bugi kero ndo bwensi na bwate akiyoko na nincha bana nje bante nje ngo yo bugaba biji gondere ko ndo yo rambo atangire ko tingangi na ko yo bugaba kero singe kichi chekire unfortunately kuma ito mugaba na ali no mutego rakure ngo ko ngo ngeni ko yaro gosenda bugaba for example abantu bakomwe esengoli n'abana njiwe county ya igo bono njenkora ngonye ndiye erubuya ekero na bulidi omugaba nuna bono iko kuolinga na gutumerete siringi 370 million na kubekerete top up ne chama ganda ayo chori graph pero no chiwe soko ngando merete ne na inje una na jitumiyete bigeria magenda rona akorero gwika gusonye ne chiwe sajiri cha floka na bulidi kyara nje ngubuli ndo bire factual nga chibesa abantu bajira batebire chibesa njibire kuri account bitukogete ngo atometo umuntu akarushi 1950 sasta sana na ndo gatomu yenda akarushi 850 egende kirraisi material na yakundi mbona era na wako che sawa na siasa una inota yona chibesa jina ruseti kali ande na irete egende na akore tomate inero egende tukurukana accountability onye tuwakwani tutoko na lero ngai stadium taraera secretary ya nyamwetire ko se county headquarters wono to kore ni diota bena okongo gakwane tige kyara ngoli ya rugaba igo go chode saba na inchi na ebinge bimo senetako abodi kyare kero kya na bwe ko mala abodi na nya ko bikora esenyenja ekeneke igo ikanga kigete ninkore njirare ko bera na tanga abana inchi numura mwe kero mundu na roje gashe gokoru lakini wono maito onya kutamakere ngaki ora megianga era bana inchi baje gokoru ke yenda barako bakeke tanga nyanya libolyo konya kolera kera nkyo konya kuchandikira no muntu na ja gotebi woni mutai rero nganguli ndo bogaba mambi akorandike press conference yali de ngoko ngana bangasi mbura de biantonga ekatiba ya Kenya ne mwote jingo na wono liyo president yango bole matiangari kuliye kero yes ruto ga kolera ngama nguli yali kero mbura ga tenga yango le gasiane ese koleki ese ngara yes senator say ngona jasi nini tuwene kuna chat ubuyiri gweito no mugaba njedimbwa ati I can tell you openly ra mundu da yoru andrete nyali baire aso bisiraisi pero mugaba na garama sirete kubwa kongo mugwe asete nyali bara otenga na twalire bitina nere kuzi twarwanirire kende bore monje nduri twatara miti nanye utwara bitina nere ora denga bire paso bitina biana na totali bitina choli eso totali ko ikara mi berangara na nyalibo na sengo soime kuburi nga totagete chibase chi county to chitumeke okay abuka no to goja to bacha ne berangara lakini no muburi nga nkyo ko nga ko rete awo tenga ikrugia na tage okay no senator tigatunyo mutimo komoke tukoirana tugende ne gikaro sinjira irindunge Make it truck. yes
kuna vile hizo kebo chuo kachanya ya tia aveo kaleta lakini ya ni mimi Karibu sana ni ndo mwancho mwaligereria na nigo tugendete gusanganira umuseneta wa kaunti ya Nyamira umoske senior council okongo omugeni koroiga chinsemo cha Nyansiongo ebunge ni ya Burabu kaunti ya Nyamira gendera gusangana intwe chinsemo cha Facebook Getembe TV chinsemo cha YouTube Getembe TV nabo igo wetera se namba yetu ya studio 0726 447367 nyara kulikeria tena na wego sanga na intwe senator na kagerite nga ndake senior council irigango chiria riarare to muchando tengwa ngo mention nga ino mwakili anake tuguchi abantu bauchi barore image ya wasi siasa mono senior council babu barabu no mukanso da ngaki yes senior council yes yo kuongera sa abakili bale bakorera kasi aho baiwa utua no ne queen rona yani king baro kwa queen's council baro kwa king's council na wana sente ne king wana baro king's council ndio wate queen ari ku queen's council so na Kenya aiga kwa kolera sio wakili kwa jiro mwakili jiro ngoma okorera asikure na wale sio wakili kompinere na wajaji kokoto wapi bora na wao kile kiwango hiyo kwa hivyo taifa senior council so senior council ni kwa na wale kwa asisi miaka yetu na kwa asisi ya kile mkubwa sana maana hiyo kile hiyo kwa ni president yes mobile understand wasainiero senior council kama kwa hiyo taifa senior council kwa ala unanekero kwa hivi na wachaji ofisi kwa wakili na nekero kwa ndo koti kwa hiyo role ko wende ko magaja ko woli we have any senior council yao ni senior council wana to kwa hiyo kwa na kwa mya kwa ile jambo bana usekera wakili hao to watu na wakulina senior council wata kwa lidi na umenye kaka to watu cha kutunga mwakili yagandi senior council na kwa mwakili uko ne lead council tena gambere to ngwaye tena gambere te Janet tena gambere to ngeri tena gambere to mheshimiwa Alfa Miruka tena kwa te petition ya ton igo ne taito ego kwa ibutua ya maskani uno mwakili yekero ko senior council nege ndo kwa nyasa ngambia kwa kolera sio wakili sama alimake yes oga wakiki wangu ili yao ndio kwa wakili school wasoma kwa kolera kwa wakili wangu aba colleagues wao kwa hata na wao yes wewe senior council yes nonyara gukora briefly as the ekiombikiri kia Law Society of Kenya LSK yes LSK na wetu kama moderator president ya walo sana actually na saro myesi kera hiyo musi mutana na musi weka sana haja kwa kwa mwanene weka kwa lo sana ndio kusagaranda bana abandi bakuru na barunya sawa kwa nyuma kama ite ndio kwa usunu mwana kurusi ayirichi nguru awere na nero tendere awaki Kenya igo na renge council member kero Nasir arenge mu president of society kama nyabo tena ni kasab kero karame sia to mujenda nero so kaenda na sababu ni council member ona kero to mujenda soka ndio na president of society
against Mondo Kamoto Waikanju 007 iko saa ngona kwa sababu sasa 007 ndio sisi ni yake ka 2010 na kaenda kwa Kerondo na ndike kacho kwa mwanene wake mbikio kuru Ethics and Corruption Commission aronga kacho runo mwenyekero wakati maji kwa mwaka 2011 apart from politics ya ina rally yes and before then nacho tuweze kama kile mara for the media indo mataba na wewacho wa media council kutoka la umoyo intwanyenge officials media council of Kenya and then I council member council of legal education chirichi kwa university chinguru chogo yoko machiko somia machiko na mwenye kisi university ya kwanza ya watanguru cho kwa na masomo ya machiko yona akodese council of legal education arutenera maana yoko wa university certificate choko bachera wasomie machiko igori rya wasa mungana yubo wakili iriri goro Ona sana yes mo seneta nguli chin korengana hoise korengana chinga kikwaringe no rai wikiombicho naboniga ebirengo byo bukoreri wikiombicho na kibire I think they work ba suita todo que como mercados o out kuanera umaenda kwa sistema yake maana justice maana wewe usema chiko kama kama nataka kuruhusu kwa watoto na wale wa suita todo na wale wa I think kijana na suita na kitu muombe kwa Kenya kile alafu kana kila kingira kumtua na mlawa kidogo za uwezo kwa feito nyambo na wana manatobate senior council kanjama mwanzo kama kama watembere kwa weke ndani society kwa weke kiwango kilikia kigo ese na kwa tigerita yona mungu kwa yeye naongea wanaendelea kufanya kazi nzuri naende toko sababu waendelee okolea si wingi jana kwa Kenya wange masige peke mbekekia sasa mwenye na sasa na mtaka wanaendelea kuleta multi politics Kenya na wona yana leo alwana wetu wale kukuondera machikaria mawali tutakandamiza wananchi rusa na soka sio gorwane wale kukuwa watu na koti yo lazima wame hizo kwa sababu mbegona sana bono akorwa ugo wakili ne kibwacha gite usigikane na siasa yawe kiagira bange bonekera kwa kwigwirita umuseneta Okongo anake mbarono batari gwika babwatanga weno mu wakili uno ite siasa ni halo so lakini ndekelonde kumana na ulo society of Kenya no yelemo tutambo awete sechukura chia 2007 na nje mwa linde chama ya Rosa ndio mtana kichukura mecha na nasi ndio mtana ndio kupingana kichukura jinja watu wale ndio ingekeni kwa watu kuhusiana na kiongea wakili kwa American Bar Association Ngawali Club na International Bar Association na tukaweka protest which kwa sababu machukura chake njia linge borongo wakawa wakatusko Amerika yacha wakatoa mazungumzo na kibaki hapo kwa rasmisho kwa serikali ndio kwa kuzunguka na Raila Odinga so kama kwa maana hii ndio na kwa mwanene wa corruption marehemu Mwai Kibaki akaangalia kiara mundonero mchanga na nje na wale sema kwa market mungu so kama watu kwa raita ndio change kwa kile ngoro chenya ile
umunyagiro w'uburenganzira bw'amakuru ya Anti-Corruption Commission urwate umunyagiro cyane n'amatomwa ndende kabari komende ne urugero lakini mheshimiwa Mwai Kibaki anapinga ndio anapinga jana mundu runando wajikituna kitu na ndio bana kushapa na ingo beta kichara ali ndio ndio kada como jara kutini sana bunge wakati chura jago karata ndio chimchire ndio bunge kaka ulikuwa kalete sio na ulikuwa kalete sio kwa fortnight kwanza wakati minister kia kitu cha kukinga decision ya president yabo waziri wao waziri wanapinga. So next nande asinde kutoka National Commission na Roma apply nande katana lakini nande ngoja ya mungu mochora. So for that I think gani kwa sababu inde iko na mkenya tunataka kuanza so na ndio roko kwa ndara wa Kenya watu wa yake yao na wale abanyongo watu wa rama sasa magete mangana yako kwanza ndio kwa waki ngaso kasko gania kero sema Sinto kwale tetunusu muka kwale ngegati ya wale bacha ngiri tenusu mukati totale ba ngete okay 2007 yega nacho letu ese nadiko kronari ngese committee inje na pingete kabisanga pigato tu alinjera yoboene aso gutangaza chikuro cyobo president ngadanga ekaro chikuro cyabaliru cyobo president cyatangaza urukorwe polling station cyekire constituency piyo umotani ngobisore constituency ututangazira unabona bongo wika saa 3 kama nyanga borabu mwira chikoro cyo president wele kitutu masara biba bakugana na nkiya kwa manyanga inki nduma diye isaba yengiya piyo chikoro cyara cyabaru cyatangazo ebitani ngobisore pedo manyanga borabu ya yiri na mwita mapiengo se kalonzo zonde benshi twamanya bwangu inde tutwara haki ese ocho riboito kuruhusu president wakebroge biensa yeah yes senator bono toirane bono ka Nyamira tororire emusana na ikorwa kana sana asi county ya kibunge bere korosi abamusiye ko musana na mugabana abayiko ikoro abaye kwana kibuna ngo muimbi baro mugabana nino barayi abanene anne turaseme turateba se county ya ndoko tena have you failed mate ikintu kirikyange cyoboso kusana especially transferese amangani yotwara county bere umate chikudi batanye karo mugaba nago cyo ngube kare Kenya Gazette ase assembly bando wika you responsibility yo commission ya assembly ne wata ase wikaransa yere se ko mugaba no mugaba na nyagarama na rwete Gazette notice atewa assembly wikaransa Nyamira Gazette yeyo no ari bakabona yanya gochenju na bere ono umuspeaker lengo kokero nera gata ngoitirie umuswada bunge atanye assembly yikaransa I think rigo maward amana yo kareta kumusala no panene no bosoku kubona sa goje county so nje buno museneta karo mangana yankira ngabe ko muswada kuse bunge tora karanga group chancellor abaseneta committee ya devolution ya kwa yuntali member lakini bakajelekea mangana ayo bakalete report bunge gaechu kona changa Nyamira assembly y'abantu bikaranse aliese ofisi yawo kire nese assembly yabere Nyamira township ward lakini umugabano kanyoranga na bwati group ya mata kito kolega sinero ali bikaransa isiko ya county ali bikaransa ligoma taju wanjerana nuko na chakuri koito we senate lakini aba MC abana burumba begiteki na high court so kare Amerika na yata garama ngana bikanacha una ya assembly irene ikaranse Nyamira
igeganjera ninje ye senate twasoete imekoreta omolembe eganjera nanga aba MC aba bairane wekarase ese assembly igo gukoiraneri ng'a egende kegasi ya ninferi actually gasi ene no muntu wenda commission ya assembly nere buyana ende nikarasa samo no muntu kurukumbuga kena bagore gasi nere njigo kindi ko oversight gasi yaba MC kera ba MC bachorire unanchi ya mandate yabo yo kurigeri nanga kibazo chiko babu na ende barigeri nanga kyo mugaba na akore gasi sasa riri na bako beke egente kiwata bagia kabere yo kurukuna impeachment. So tindo jinga no ndage kiara esa mangana yo gutwara cha assembly rigi bana to ngake jota put up my back ngake ngambia mono na te ko le tomo le nenda I'm happy ina kurugese impikia bete I think mwarige ringo molembo chire nyamie paka na chire assembly I address the two groups na ninkanyora bali buya kabisa ngawa address ondeta yore tatalibe paka ngadi bagadi aben na ende kirina kigeta keire kabe kuma teni otwara ba MC bandu ba support umugabana ina kiyabo that's their constitutional right tinko ba ira kiyara ngangi moko bwate sibi umugabane gas ine katiba yabo kero muntu nawe ataki ko support eso katogo etana ne keronda umugabana atete ko divide assembly ndani be disaburu cyo toko gambo Nairobi senate nge assembly ya Nyamira gira kabiri ende ko murana yakole gasi metei nendo maite no ene koti ya tanga ndoli bari ko Korea assembly isiko ya Nyamira iko bari ko libika bitabwa te chinguru cheri chiko. Number 2 ese kwa bolinga ngiye ko ara impeachment chiro ro ko sawa MC maite nandi ga timbwa chinguru iganda atro mo MC si matenga gando ke impeachment ko se matenga to ke impeachment Nyamira ta deten tanga ni to impeachment kwa lenga meru ya tore impeachment dira ko bisa Kisum I mean Kericho, yes. No Domobe Siaya ya impeachment mo deputy governor okay onye tindeva Taveta ya impeachment mo governor Kericho ya impeachment mo governor ogende Kiambu onyore Waititu na beta impeached na ba MCA onyore Sonko na beta impeached igo impeachment eliora aliyo tanga negendo yo kala kanise county ya Nyamira yoko ora tenga maybe senga senator ko ngaro bisi na kia ko impeachment chiko impeachment negendo kia kala kanise county chinde aba MCA na baba te chinguru china na bara wanse buyanga kia ko rabago barete tu muswada wo ko impeach umugabana yari igo wono kicharakia na to Kenya ando se samana Ondu bo insurata ke gota bango yo seneta. Oyu no yorata ke ko liye ke tamiro. Asa magana impeachment ya wamate wa omboyo. In fact impeachment tingo adingo. Nitaka bona yana nini. Influence teo watu alirutse. Bona yoro chora kuma to mo ngisi acho ko ro wo. Na bo da ndo ba ko mo kalire gas. Na bo ari answer bo chese ba. Na bo bara mo tevinga de gas ya za dikirin ta to ko impeachment. Barabua banyende they make that decision on their own. Unda na otevi chikaunti Jonesby to konyora ko ko mo senator. Yo konyora ngeme chando iye ko bakuru so ko kole bio bobe. Which county? Nuroche Waititu obo bi konyora ko le se county ya Kiambu. Nuroche una chikoti una siwa. Nurocha Maria ya audiru na serikali. Konyora nyole kanire se nchere tali borongo. Nkwaroche Sonko na kia tanga chwe sa chi county chat mo ko ro mwana ye umbu ko le helicopter ne to ne I think kare ngende ke ko bambi ya ubo lianga nkikia gara aba musie waira tua yo ko mo pitch umugaba na that is said ko ari yo mo seneta ko county wa tanga ne ro impeachment ya ba Yes ni kinda nda te yoro ya mangana ya impeachment lakini ndio mwanya bantu kuna ondu bwensio kuiruna mache na bagote makubwata rakende yonse igono maybe gavana kala nyolire nga impeachment ningo mochere na barata ke gotomera nga ande senator kare koleta impeachment I have no interest at all yuko taka gutwara chi impeachment chibese county ya Nyamira in fact omboli
ngoteba nga abanyamira n'abantu abangaini enjira yo kabarate kugudire no mugavana nesetebe onye tarakora gashingia na bakumutumaka onye bakoreire gashingia na baramuireni. Yes, senator akiro tukuligirie kero gwatana nekana kwa ringase county assembly abangie babwata muburinga obo senator nabwate nairo obosibole le katiba agende ase county assembly osangana ba MCA once in a while lakini ekero kuligireria wacha bono chinga kichiri eburaburu yarenga romono torugete bosio bwa county assembly wacha ko sangana ba MCA baiga chinga kibachiramo. How many times have you gone to the county assembly kusangana ba MCA in the county ya Nyamira ase bono kero ya umete mbiye kwa boli tanje bono kwangere chinga kichingia na injengere saba Kenya ikiara naye bono tose mani twins umete egasi yo museneta yakonya korera Senate Nairobi. Yes. Ali noona ene lijiko ligota ngamisie bikao 8 na bonda butukurwe gasi. Ali no ngokorere gasi. Ese assembly igo lijiko ligota nga once in a while. Na bosa wa address members of the county assembly. Tuligota ngekero abamisi babwate impeachment inchoba obaga idio batenga kiwa kolegasi. Gose abamisi bakomana injoba kwane no in fact you watch kwa ba address maybe ko ba motivate kiwa kolegas goso ba updating a devolution yake enderete ose kulige sawa senator 47 ikero tata maybe ko ngumugene rotanya kwa address assembly injajoli injabo ninjoli inde na agoriro biyekera abantu bajire ba address di assembly mbago ikasaba. Ese Senate yengimo 47 I think yomuntu jire ninche ososi koru Viga Wambua koru Kitui Faki Mombasa and into jina rali ronde actually have 4 iga band wants be 43 mbara jako yande se assembly chaba which address ikiara itali measurement yo koranga kyo senator agokolegasi umusento kumubwati koru Nairobi ali no kativeto etechinguru cyo gokolegasi ali no ngukwana modening ya assembly timbwa dinguru nda akekura gose timbwa dinguru cyo ko direct ya assembly nga korage ntugete yo gocha tukwarwe address ko ba motivate kwagenda umate kale umugaba nagatebire nga umugaba nabwate kerogali tanya gocha kwa address assembly timothy osekwanya kwebori nga lichiko ligoteba umugavana ayabone to endorwe county address assembly oyeresa nga magendero kia kolire ese county maybe na bora tanga senator ojire limo ndikwanya kwa umugavana ajire assembly ito ya Nyamira ujigokora keliri chiko ligoteba yoro umugavana wajia esa babwe yama yagera takaba impeached neria ba MCA batethenga tanya kugenda wa address assembly kubwatikana una lichiko ligotaba County Government Act so ndagoro nelinko boli kwanya korora umugavana ito we county ya Nyamira okugenda ku address county assembly ikiaro maite birugo tubwate bibere ikiana nokera nikyo mugavana nokera nsame Ninyorete I don't know say ngolengo bisi but there's a time in fact the need yakaberonko in the assembly there's a time needete CS Matiang'i then pake assembly ngai karanse kero kiana neraga ikaranse so ikiana njana ajire rende na rusiri buse rikonyero na ra ikaranse ndi nyalivaje ga ikaranse kiai ndi ajeta ga ikaranse ni katibe batayaba nera ruwe county address aire saba Nyamira na ngazi kia kodre so vuna konya gombo na njidi amubolenga your excellency sa ndi nayo cha kwa ndi karanse kero kiao wa address y'abantu ba Nyamira obairese na ngazi kikwa bakoleire ese imyaka ye 13 kwabeire ese county eto ya Nyamira. Yes, Senator. Kwarekana muno gokomoji omugavana wi county yega. Muno sana. Lakini mbari ni record abananchi kati abananchi kurwa se county mbako mochi. Asaba gotena mbako chore timiremo
ndo chikonya como mochi umugavana igasi bagochorete no kubakorera emirimo ng'ani na kiuranye kwanira mathono njenero nanga nakuri no iningo kara gote nje ese ngotara ndoje ngobwa mathwana wananchi bore bia na ende bako kabatenga sene tonya taliaye onanga tukumitinga kitomenya aithia nkuburi ngana nayo ngana mwananchi wa Nyamira ngagiora mujumu seneta egara kuburi mugavana the last consignment ya malio gachitese county yeito umutinyo gatano mwakori umwananchi wa yande nyagitari ubeke kadi ya asha uruwarigwa akolikirwa maliogo otagugende chemist otaga ndengu muntanaro bwa kirezi myo watenga mbada wetio ko mugeni abo bolite genteki chibese chetu kuru floka chiche gokonya abantu baitu bachandegete abangina baitu okwende county ende buna Kirinyaga konyara goiguru akogorera abangina bakachimeko ekine kitokoroka climate change mitigation abangina mbatumia chinkoriko otatonte nabangina banyamira bagwa gradation bawatenga ntotaitio ko mugeni atobolire bintu bitanga ibiche ekero umodeta general akori ke report tanga chibasa chiri chiko akanwa abantu bakanya gitari baruwarigwa chibone ko ireni kwesi nyagitari umodeta general tanga 57 million chiasirire katia taru chese chire nyakundi no ndusha ko machanga idiri gasi ana uno moseneta ko bwati manyanga chibese chiche usekero umodeta akori ke report na boko ndo nyirigeri otabanya contract ya kanire 8.8 million amasakara yotumeka uhakana arakabere otatonde ngomo monto Nyamira nare okomojinga senator abumbo bukobori ekero mo senator tanga na letre chiwesa wochese county ya Nyamira chiwene to chinjubu kuma bwaitu tuligiringa ntubwate mprese orongoro turwa gusi umugaba natumye chibesa mono gotobekerera amwerie nebe Nyerere elio embulete ligocha yatwa yangusa na ende after me the register and batanga and to reni rebire kitako ko moro moi umuntu gyuyura wa gresi myatenga mbali kwanjira na nje maite ntikia nyakundi wena toli linje no mosene toli ntonde yakabere onanga kwanseranga egasi egwa koletengia narokie yagerete ogagiru chikura chinyinge esa abantu bonse pi bari gitibero go bi account ikiaro mugabara na aboliti account engema mu women rep na aboliti account engema ngaboli ngegora bangere ntino chikura chinyinge sana ese biro go bi account ese nyanjo banjira ntenga umosene tababwata na bajariti na ndi nkubarwanirale nkubwati ali bintu byabo otherwise onye drink neto nanga bagotenga abange bawonte ayembuyole ndoje tukariko tamaye wachi koragara na gavana gazi ya umbu yonyerendete ugo tubwatiri chiwa chetanga kijigo kor na ende nalgo saba ikiara ntura bantaba onalgo tabanya karo tukutware ke kaubuneke umugabana nero rangeria uira neriese obokori bwaye okay muna bono na tagete anda angeria ntebinga seneta chiwa se chukwaye gerete naro chibuno ko be ko muswada bako gatogi kubako chikure chigakwa okamenta chimilioni 370 ese ni jetonzi dorabarai tutego korera bana inche gasi antebinga ntagete nenche nkoraki egento na chikoreire umwako gogocha odwanirire chimenta kane chibe chinyinge onanga bona gonte nge chikwanda eterete ebintu nakorete nebi okay buna kwa menta chibesa bono chacho mwako yo billion chikameta kana chachire 6.2 billion enere gasi to gokora na gota iri dikalenga rosie graph aba accountant mu bwate ngendo gokoro debit and credit okay una na credit 6.2 na yewe kala yanga una chachete na chenjirie nyakitariete ya weire nya chachete na wegre chipara chikilomita gete ogende Kakamega yoko nyorango mugaba na olengo ro paranya ago itio gotaringa ona bigete eramu epare eramu 120 kilometers ogende Machakos okonyoranga mutu ago gotari korogina aiga gombe gete eramu chinyinge tariemo ubuna bwo koreri tugotaka na ende nyendie gase yo korire unanga ujintu toja twatanga gabana mbuya mone gasho tokorete nengia waretire Nyamira ya chire igoro okwenda Kisumu
na iwe tumugabana goteba ng'aye guchibesa abekire chikiro ndebire chi street ikonge okwende Kisumu konyanga chibesa chiri chia World Bank tokoa umugabana Kisumu iya karosi pale simu gutara umanya karosi ne ise gari gweta ukorigerie county ya Kisumu yemesete ukuna kuona hata giteko ukwamerera ni gwa waito between inche no umugabana akeanie ebintu byokanya go korigerie ngekero ko mugeni aburie gento answer yoka gutwara ngoko mugeni nekero kyobugabana akorigia tutakwirana tukwane igoro ya magenderero mono ototenga no ena macha itara itigo chibese cha bigiro chi million itanga million nkia macha yo abantu batanya konywera ototenga njena eto 34 million okonga katanga na chete ngatumie ese mikutano ototenga mikinere abantu mtumanyene ikenyorokia girigiri ikenyoro gose yake buko tutu gosenya musi abantu nabekera amaji ngabo bikira chipipe bana bangina bakogora chipipe nyomba na igere binte byonse bingote that's why my okorra abaseneta bange barurikiro kibo seneta bachirese kobachi governor iyo bakorega ashingia mono ubu mutua tabwati question na ine ya mese audit report yo mwako yani audit tataburi tinga besa nezite na ine ntururu urigererie muranga ekara bagwase so ata ngokorega ashingia yo gochenu no tanga ine umuntu gorumu kanata digereria nyangi nyongo no endo oteyo muusio chete Kisumu adenga Kisumu igemesete ese ngencho abantu babera abaseneta barorere sama gosa abire ekero by the time ndachi ko umugabana utwari experience ororire nangaki chibese chikitumegete bobe eso magosa arenge nonya umuntu gorumu kimani wa matangi gendo bolinga abantu baye ba ECD chibese renga ko bakana ojo bori na Nyamira bari chikonda bako eli 13 one ebinde byonse pi ekarona natira naboriga onye koro mugabano gwata mabera iwe bone gotebya abantu nga inki ayoro cyo gwakanira umwarimu abasomya umwana w'ICD eli 13 abandi bakare gwakanu paka 50,000. Yes, Senator Asingincho totari ka korigeria mungara buna yo yechisemi ikiro korigeria buna bono mwaka wechivesa mwaka 2024 2025 na 25-26 ikiro tukurigeria equitable share iri yabo tugeto iri yanyarete wetigwa chivesa chikanyara komenta wika 415 billion echigo swasi chi county lakini gatoka nga county ya Nyamira wono chivesa chigo county ya Nyamira chigakea asiki Kuru 5.7 gocha. Please, to ngaina mwananchi. Attempt ya weta kukichibesa cha Nyamira ya renge 2021 2022. Account ya Nyamira ya weta kuru 650 million. Onye ndere jina chinga kina trendete senate. Ngata ono mwana nyamukamta wanja account ya derusu na nentururu. Chibesa chikairana. There is gestima ingo kwa that information bese chikandi Nyamira njanya ko reduce unabona to kwa na igorigererie yandorigerie ntogekoro ku kara County Allocation Revenue Act yoko nyanga chibese cha Nyamira we have it 6 billion 96 billion echi ntware goika onyentare to muswado ri wogotetea chikaunti chitijikoro kuchinka inje na reto muswado tanga county ende yonse tiye kuchikonyoranse ya 6 billion gakini Nyamira igasororo so statement yoko mekigere na factual ribori rya nerirega ase county chiga county chire 12 wakwanire county ya Nyamira gati yabo chiri chikororoka nanga nchi ya rekoba musio koba marginalized county chire chiamente tuchibesa magega yo kwetania se budget iri ninki gekogera county chiga chinde 12 chiabete considered umete county chire I can give you an example chibesa umete chikwenda gukonya abantu taliemete Igo to machibesa chikonye a population erese county na bono to kwa Kisi chibesa chirenga ine county ya Nyamira yes why population ya Kisi yero 1.2 plus Nyamira to kare 650
iyo taito gutuma chibesa abantu bamenyete county banyora amali ogesinya gitari iko gutuma chibesa abana bali population ye county eyo bagende ese ECD okay iko gutuma chibesa onya Nairobi gokuliga nga ke population ya Nairobi ingana okay wono umswado yone iko jete go kinya county echi chibwate population yerense chiria a formula endo kedo ganga a formula erito gutumia go sha chibesa ekoligereria ibintu bona population okay yarigereria size ye county amangana geographical setup ngagiye bitunu bire na kerege ibintu bnebi so ekero kubwaje ibintu ebyo chibesa chikwana nu kubwata na population the most populous county gets more money than the less populated. And then larger counties, county you need more roads. No one paro chivasora tumio kwa gacha chipara Nyamira. Yes. Njira ngeni chivasora tumio kwa gacha chipara as a county ya Kakamega. So that is the formula you use. Taking a count 47 insurance you okonyara 415 billion were divided by 47. No. You have to take into account even the naga the diaba menyi baro. Obotaka bolese county eyo nabona maita abantu be county ya Nyamira baliko baruna abataka yaro muzi yaro muntu bale gasi ya BD both kisi actually na Nyamira obate chinyomba cha mabati muntu jo beke richi obeka gatangi onyora maji ekero di population bago eta muntu danganje nimbwate nyomba yeli bati nimbwata maji ono because of that kwanyora ngatolire une county yeli bwato bonda matabu mushino muntu gorwane ratabwati botaka but that notwithstanding chiwese cheito yo chiakinete chiketi igo ote komisidi ya wananchi Matilda ekero tenga chiwese chikete for the first time ever kurgesetua the devolution irenga chama ntito senator kurgesetua against the devolution. This is the first time chiwese chigo chese county ya Nyamira chaigete 6 billion mbanya wika 6 billion ekarongo so senator 2017 which are 4.2 billion wono chaikire 6 billion so nange ngento ntoko tubolinga chiwese juna chicomment kana nale ko walenda na era kindu wono inuma unanga na bolinga onye chiwese chialenge sichialenge yiko nya comment kana ngiora atabe gia kodokanire yego kina chiwese chiakinire chale drop yesa na nchiwe county ya Nyamira. I think njikwa ko mboli nanga ina red debate ikero kwa mentru na chiwe so ukulio mosara omentu mambienda tebona etioro kanengo ko mabwachenjire ikero nyo kwa kalire eli 10 chike 18 wo mambona tiko change ibona ntese nyo chiwese yeti cha chenjiri na woto bwana to twebolinga kurwese account government ya Nyamira kurwese nsa moyo mugabana chiwese chiachire okora magendero toratanga na into account ya Kinire mbona sana mwancho muligere na bokonyara gosanga nento gochega ase gosana bokonyara gosanga nento mo ase mo wetera se namba yetu ya studio 0726447367 0726447367 tinse mo cha Facebook Getembe TV na boigo YouTube na ro tonyorevu na Getembe TV mo ase mo sange kerengere kyao asokulika ujumbe na boigo aso onyoko boteri bolia na bokonyara gotomo chaiga. Yes, Senator. Twarore muno ko kwanira magana ha World Bank funding. Nonya ari kwerera umurigereria hamanye mbesa kijiga. World Bank ngurwere chiwesa go support American Research Count chetu. Na wana ntuwate misaada egocha yakonya magana yechipara yechitown. Yes. Kero muwate urban centers World Bank yetagete tokea nya chipara chi amatobe kwanya ranga chi back streets ose chiri yo connect town account ngo iwiri chibesa ya chago gokonya kuweka chiramu ese chipara cheito ina mangana ye chipara
naso boremi ngoreteri chibese cyo support abaremi nabono urigeri report okonya county chikote gashingia chibese ngoche chiri chia support ko chese umuremi chiaba capacity building kwanya ngonya ne gento buna uburemi bwa amatunda gose mangoes gose avocado abandi bayi guchi support edinde county babekyamu base kubeke doguruka value addition edinde dibako ni avocado na bako ni juice dibako bware base ne mesie bako ni musi na bako uchi machine orosie juice kwanya dalinde ngalo what value addition na floka ne program we commitigate amana ye climate yani ntoje ko sadie climate yeito amazingira itestomanyata ubu mworese ko tokongera next generation chire mutu bona floka we commitigate amana aliya ko sadia amazingira ito nabona libage meteko butorwa abantu baba supported bagurira na chimeko abangina baye guchimeko elinde batike gutumia chinko ese abantu bale ibijana byeto bikokora amangana ya dawa ya kulevya na nini baigorerwe biashara elinde batike amangana ya gukora madawa ya kulevya ni bintu binge ese chindo chichaba rehabilitated no nyene meteri kusime kwanda na roche program yaba ye county okay amangana yo gosali chindo cheito ejinere mbango awo ne yende menge ende nere go support chinyagitari county go tomu chibesa chinyare go upgrade chi facility chiabo elinde abananyi banyore obokoreri obuya bona bese jinjiri ko barwese ejenara bata material echichi kobe kwese dokorokana conditional grants chigoja with the conditioning iwo chitumia for this purpose na ndi chiwanza kwigorerwe account chigo kore gashiri lichikoria lyanyaira kero do with the conditional grant igone lichikoria danga chiwese chini nabo gutumia se gashiyo so kero kore problem to what is Nyamira ngelinga chiwese chiara ko withdrawn kurwese account ibuna wa kusp Kenya Urban Support Program. Chiwesa chiaru sigoro. Chia iruwe se account now. Iruwa banjo watema. Iyenga no for example. Na intaki account ya Nyamira yoka. Senator. Just asinini. Toraiwe birangrali byabananye. Tali account ya Nyamira yoka to other issues. Actually so 47 counties. Chi county injire ibere. Chia twalire amangana ayo tumeka chivese cha World Bank chivese nchi atanit kuchia Kajiado ne chi account ya Nyamira nto atwarite kaonye onye muko bwati news I think mu akave the news you maybe ekero twarenge abasene tatu aho tumugutarno na Ivasha umuntu derineta amangana ayo koro kupita Odengo nyoro toko ndage charanga zile account ambazo tuna investigate kwa utumizi wa pesa mbaya yes asini ntora iwe birangerali byabona nje yes Katembe TV. Hello? Yes, Katembe TV ngoyo. Katembe ko kwana? Kororalia. Corona Nairobi. Na watama kwa yale senator. Yes. Okay. Then wala bao se Okay, the occupation, number one is about accountability, and then number two is about the long-term vision of Nyamira. So, about accountability, how do we monitor and hold the county government of Nyamira accountable for service delivery failure? And then number two, about vision of Nyamira, where do we in Nyamira County in the next 5 years and what must be done different to get there? Yeah, those are the two questions. Yes, asante sana. Yes, Senator, utaka kuiranilia sokwango. Tinde weekend yonse yakwa. Na bongo kwa. Atena na kitu rabeke account ya Nyamira eba accountable. So bakorali. I mean, inkelinga wasaba.
litangani ntubwate chiobisi chiri banta kurigereria nga besa chito nchiri gosira ntubwate kombe ya anti corruption ntubwate kombe ya DCI ntubwate aba MCA baito bakurigereria amana otumiki bweche besa igo into karato bonya nkiringa naro chingeki EACC watanga ya chire account kurigereria nga bintu biri bisalegete into tarasabe gutwara accountability engiya nkiringa keraba chire barigereria na urubata tebuango nga amatokeo ya uchunguzi bakolete nereri na ndo nyonde nare obuniriri chiko utumire chibasa chabanta gukonya mwananchi bobe nera ire rwatwa bwango ikiaruma ite toise kwatara lichiko lieto twaliwe kiroko otolimo geti kawoko inere litware kuruka impunity ngana boko ibabe ase mwananchi onyetumye buno tagete na ndikende ngakoraki ngeko. So I hope nga abantu bali banda kurigereria na besa chia serikali chiri chanta ko mwananchi nchiri gosira na bonete baira atua onde bwensi otwalira ko gotambe na bangankiro kende yonsha bwate atua inyale ko irwa eso montoyo ina accountability nga onye ko ibire lichiko libwata ko gotambe okaligo ikere atua irwe woche sole libo lidia kabere Nyamira nkaitora ro Nyamira county asemia ketanere gosio paka tobe kumuki especially paka to sabe umate asieto gengo mupira karo kwale tebe se county yenga une egoli kipa yago mupira gocha motu namba 9 yanyo nyora wike goli igo otokwendera gukurira umugabano ito ateme wakikisha nga chibesa kuchikire se county chikorega asietakeire asirie kororekana abana inchi boka barolenga banyolira amatunda a devolution ekero mento kero kolte gashingia yekwe onioka ekero tokoletie gashingia abana inchi boka abakolalamika ekiara moya gare totenga siasa mbaya ni maisha mbaya so bali obvious especially umugaba negianero gotumia chibesa pakate me abe komukie amekisho nga chibesa ngotumika chire amana yo obukurumi mana tokuruka corruption atigwe ebi ne bitobwate anti corruption wake kwa jate na bantu mbali bakabagwe akana umusara isenjire yo boibi vindo birimbi otokonye se county ibiragendere gotoira ni magega sana ya ekine gento turakora na 2027 gegoika abana inchi banachekiena boka baligeringa ngakio bokorire bwabeire bo make sure nga na bako ende ballot wake kura boka mbaligere tinga ngakie county ete yagendereire na ende ngaito bekire esa max esi county H47 chake. Pia muna sana kero tukuligia sense mwe mitandao muna yoiga Diokitinega mtetezi agotebanga seneta ni rafiki sana agotebanga kwa miaka mingi lakini yeye wakati anataka kiti ya governor ndio anakuwa serious ndio aonekane anatetea wananchi lakini yeye amekuwa seneta miaka 10 okay tera tabuka 10 lakini akubulinga amefanya nini kama senator agotebanga anajua ofisi ya governor iko wapi yeye kama senator amekuja kwa ofisi ya governor wameongea kama viongozi wa Nyamira elio nilibolitangani ndaboigo oyiga Vinle Moses agotabano wale na intwe mwalimu Amos Obosiro Nserio agotabanga za leader you've never helped youths of Manga Ward okay na boigo na bande kuna bono Marshall yes tikatora yo kirengere cyo yes Getambe TV elo Getambe TV okay Marshall Nerako Bodinga I'm kindly asking our able senator for the last 4 years we have had county roads more especially Kemera ward Agotebanga why is it hard for them to be at least embalmed if tarmac is hard okay akubolinga nyo tarmac ingite kunyara gukorekana ningiyekogira chipara chinyinge ano muno buna bone wodi ya Kemera chitanyare kubikwa
nonye no morom na boigo oyigere gaburinga kwa bire senator emyaka ni komito manyiti ofisi ya governor sere andake ogende musange na ribori rinde riraiga ana governor nga the governor accuses him of writing letters to stop World Bank. How possible is that? Akupuringa naye andake kwa biruko guchangira singane yo ya chibenki gusitibesa chigo kurwasi kigancha kya World Bank negati ya bari ba nyarire kusama boliande ali atomire gochaiga tiganga nsire ndiria maite kerona rochega wana atebanga njenkoli kamaruwe ona atebanga nare kumanya wari sare kanisa nguboria bapasa bomusabere ikiaro mate bintu mbiro kungainereria bako ndie bolingo mondo wonya gukina ne kanisa. You see, World Bank, they brought our auditor. Bagucha bakora audit. Yenda ono baono. Achata banga engineer ke dero auditor acha kurigeria bitabu bya Nyamira. Auditor gairiri chiko ne serikali nga kero mwaka bakaichari ke bitabu bya serikali. Unanga kichibasa chitumegete. World Bank dero boko nyirikira. Una bako achibese obobwata auditor bagucha kero mwaka. Yes. Nebo ngumugabara na change se county ya Nyamira nebo nga ninje na karasti kero keli paka World Bank yiche idigereri 19 nako tebi account ya muyo kabago chabari gereri excise yake ya koru chi county Chonspi 47 ibere chikanyawara nga chitumugete chibesa bobe naenda ikole boli gakya abantu banyamira na baba baliri oroje na World Bank na egento kuli kaliru benga iro musene tanga genda World Bank musike chi account ya Nyamira irineli swali rire obosoku sana service yomo gavana na ndi ngosabanga nonya gatete gukwana bolimo urigerie gente kengao kiriara ngaino mwananchi no bongaini tari kiriye kumworokia nga wona igagukwana bolimo mwisomorore gokumubeka asebiche mpesana gochesa abana nji bali bamanyeta at least richiko. Yes. Control budget ngurigeria ari bitabu kira rituko na babo turinjiwe sigwa karuni account kete onya taraisa nekana chibese jingi amasakararia ire chi kwara chibese chi gwakanu mbiya amasakara yuali ige segente kiko tabanga mangana ya marube yini upozi mutupu naende na abantu nje bategere to umutenenelio World Bank Peter Odengo bwega na kwanite Nyamira utwagenda kurigeria bitabu no twageri county chinde tukanyana nga chibese cha Nyamira agitumegete bo you know the went kwa bolinga nkibale gokubunia litangani onangaga bana gotabanga ngendo nabune tuwe neki na ende kero nabune tuwe na gore to makosa aya ngendo natabete ngo chikokore bintu byo boronge neki na ende kwaira tanga amangana yonsipi aligereriwe donors wonse bajira ni nambi yokoleta conditions kibakoete umanye kuigora account iyo bintu byo abatabere amaruba ikinege ndo tangana no mwana krasibere graba ndo mama itenga auditors ba utumuna World Bank kuligera ngichwese gitumikire amangana akemera ibine bintu binari kukonera igoro y'ikipara ekero nyindiriye gashe ko riro muntu dare bubakira gurukemera abatabanga kwanze ramu nkari kubairare none jo moro mbararora ibono wete nyakuni kuwate uno mwananji bwo ko tainga mtu na ni era eyo moro terato ikera mando wodi ata egina uyo kayo tainga bokoleri ngakibolise county yetu umusko duke tinega dimu maete musanyo na right think ra ko office ya governor umatiko ko inde office ya governor grora atwale ngente kero office yo chokora office ya senator tiriba tabanga grona ikiri Nairobi yani grona lwe Nairobi na ikiri Nyamira naenda na ka office ya governor kumulina ngaki governor ogendred na jetu matoko nyakora in an official way una nabate ground ko nyaro opportunity I defend my county send money to the county governor to do work hata kwa hizo no se ko office ya governor kara Friday tawa de ngo ngago ja buye ento ko roji ko tarire county wetu ko tu ara maskani between office ya ne yani kera I run my office independently nera akora ni office ya independent yanda wodi duke nki governor atarajira Nairobi oraje wa office ya ne na njo de nimba office Nairobi na njora ambulinga senator
ne gasi ya nanga yoro chana sa ditora bwadra ne linde ba borogi ikera it's a two way traffic Okay. umaite ikero kyo mugava no umuseneta twensi to jori kuru county iyo ngiri chinguru katiba unagava na ile chinguru katiba onya gatagete ngatwa talerana nere diga cha ija Nairobi acha antadiro bisiane nyumba to bisiya Nairobi ama commission aichororo angwani na njande nya next time president awo if that's how we need to engage lakini gasti utrene nga seneta tara talera governor uko tamutalera ngo ko excuse ge ko gera ta nyaro ko lega siai ega siai ga bone tanya ko le na katibe moete chinguru mtutu ka tuisa na ke no ko dire o so sadi lakini una njendireti so far ekanti eto gera mai sana ekanti ya Nyamira. Okay, Senator, tusikivusi yake twakorere sana kogo sugumiganga yoyo kulige kirogo kyobo raibwense Dr. Fred Matiang'i anene mono ninteme guna abaraya bange bachakire kuibase kuibicha an kuibisase Matiang'i nambali batarakora magendo iyo da irengo ti umurali yo mbingira na mai alende ngasena tanye tindikorali so because umuntu utrene kurisi county yao numara yumi ya Kenya yanchire yo trenanga ono njiko mukwana nguchiko tanga kuibisande mai chintu ndere ngana wiro go senate na wiro go senate Matiang'i tatene tiekero yes senate tikatore gudirangere banga Katembe TV Roge Tembe TV. Okay. Yeah, so you know oligere dikrase ekara ruta ko ligere ko president abara ikuruso baka basoke siko omubwatesi Yes. ikera de motige Matiang'i mwezi mota yanga bono njengo chikumo support yongo chakotarunga ne nkubisande maya ngo chikumulale chikora matiro naye usenya kundi we have to come out and as leaders to kie sikoro sikonga ndubuna barai oyo no muntu tusigite buna abarai kurugusi lakini wasa ku ebisa buna wono kora I think una wono mugaba no ito ata anga tata itiaro lekane ekatiba ya Kenya to gusibori di section 2 era ona liandu babo to bwoba lakini wona yenki ora atwariro bwoba gosoka isiko go support yo muntu mino na ndo bwate leta digiya ukoriye kiruke bo president orengo mpaka support ri Raila Korukisu okomo mugeni tari ko support Raila Koruka igona ari ko support yelinde iso tia yengire goro isinginje na maite nganera numura yolengo muya aisi ko ira uburai Kenya newe bia yar ko nga Matiang'i tayo still na wanali ko twaro umuntu na njengo support tiango boli igo simba gali se go tia Ruto ime elinde Ruto amukonya ire goro osoro gali ese Ruto elinde Ruto amukonya kero muntu yakobesa arochenga oinero muntu bwato borayo buya borache gokonya Kenya. Yes. Yaende toise kumutiga nga twaisi ntwe bacha ntorie sale korusiko gako banga umuntu yobwangiru korusawo. Okay, Senator tikatore gudirangere Katembe TV. Okay. Yes. Yo, you are done. Igo nje timbo ati bobo wonde bonsi bobo soka school watawanga nintagete kubwate sio yo minto group Dr. Fred Okengo Matiang'i naende na autorese abara banda bange badio ko Okay. Yes, Katembe TV. Wairire buya Nyakundi. Yes, kabisa. Ngoyo. Wairire buya na Madirita na Nyakundi na Senator Kongo wairire bia. Wairire buya oikire mugwendo ase muri chofre buya gotoka. Bueno, Senator nje omonyomo mumenye Nyamira kera no Nyamira gitu masaba. Senator na bonde teba amangana Senator teba na maya na inde udatiganji ndu Uganda to komori next. Senator na ore biso county ya ito ya Nyamira. Ono ekinari kumuburi Uganda ki mangana baramuna baraye karabari burugaiga. Ubu mane county daro teliburonge karato teba ubu mane burwa mangana teliburongaro.
na intu mwana intu bwati bagalinde turakore kende mono zine jibura turaganye baramungira tuyo bana tebe ngatubu maene nyamire no nyese na karako kusuma jibe kachije ngerelero bako tebe na tutama kwa nyamire jibe kigera gotoko yabantu babe kumuhuko kera jibe jijonzi binya mundi ojirine do muhuko yana ganje na bongo wa kwana yuka lakini no mundo onyata kunyara kutenyi ntuvuga nyere do ni tonto ntuje jigera ba mwembi kadatu na nditara ngobi kono igone vuye kubura yo kumurutyobi osina bana ngituko kura to dibara alibara amenga nyamira yangire yamona tena dase nje mangana kana kugwana oyo kugwana era kugwana ayibuna kugwana ira noyo ko wari la dinonye bindi nyamira biko endo mu ko bumuntu igara sumuka maduka mange ngitale do kumuragere buna ndo bara inona ro bigenda ko do ko dabu mana nyamira tebya so kondorumja okay yamona tena ta ndina bandu banyamira naende gendera kuna kutolera naende tara nonya gibi tara kintu ya muchon ndibona nonya gibi magaba ina na korona na matanga ka ko magaba no tokyo oso tumire toro kende lakini abodo ko ubi ya mojindi igorende tena tara digana ko kwana naende ntumuro de odi mutu abuna bora nyone arenya ta aragire kya okay asante sana Gatembe TV okay yes ninyandikire ni nkwambu tore inkolere se nkwana imanya gore ni yo kurbo gwen uzitingo mireli gyara na yira ni yo manya tengo kwana ringa bana inji banyamira mbali wanje ne ga singo bara oyo bono onkoji sana gore ni yo te bidinga okay Gatembe TV zena tana udongi de asia kora Gatembe TV orgo good inomo mo kazi nyamira kurbo gwen aho tengera danya ko korrakendi jwa sections biaro chenga mna jigocha ojigo sama ko yabantu to kagale ko boarding yes Gatembe TV alo ngoyo alo yes ngoyo nko ambane alo Gatembe TV alo yes ngoyo ngoyo nko ambane wairobia ningo wairire buya ntengolo kurali atandi ena tano mutani konyo kuranga kibese na muirere tenyoro korwaralia bonereria moni ay moteli na manyete esima what okay moteli era sia enda to turwanira nengiya Whatever you are here to run a pare area for the serwe era the Bake camera. Okay. Whatever you know, one of us and you can to Mama Tanga with asante sana. Yes. Uchieke kitalo kuno mugabana na ntebi ngachiwa sijina toma 370 na ruhusi 120 kioka anse ramu ne azira kilomita isatu. Okay. Gatembe TV. Yes, Gatembe TV. Hello. Yes, ngoyo. Gatembe TV. Yes, ngoyo. Nyambo wakuri. Aria. Alikuwa msiamini. Ulumu murato mwate na toroke. Hello. Yes, ningo iwete. Asante sana. Oyo nyambo wako kide msiamini. Okay. Hello. Oyo nyambo wako kide msiamini. Okay, asante. Gatembe TV. Yes, Senator. Yeah, I think Riley na mboga bali bako ngomoyo bontenga bawo kiri ne ga singo bakale no mo Senator yona banko nyiro matonya kwambikire una umustakiwe sekoki lakini oroje n'abantu you can see another baba ko constituency ita ya Kitutu Masaba bawa appreciate ne ga sinko kora nengi na baro chana kichiba sango tumande sana wocha Nairobi wocha Nyamira okay otatiga obokorerio byotai Gatembe TV. Yes, ngoyo. Yes, ngoyo. Okay, network yangu. Yes, Senator.
So abo maito no bago to moyo kero bago maito ya mari kwa kankani nga ayento te toro le kwa kera mwa kera matianye ekoko nangana tanga ono le ro wanko lakini rojo no kwa kwa tango ine ro mu roto bugata abo kana they are appreciate. Yes, Getembe TV. Hello. Yes, ngoyo. Yes, ningo gwete. Wairire bia. Oya, kwa kurumu hundi ndi kwa sawa kurudinga hasi. Masala doyo ndia kwa gaji nandel tutu amoira ko ko tento ndo moja ko ndio kana ko hundi. Para ko hundi. Masala doyo tena vita ko bota matina ya kitu. Tari ito nando taro tutu wa masala yo. Sasa taro yesimo. Okay. Asante. One thing with you can sing no mundo wa guru mugonjoro odanga na bwatiki amacha le mitwororo lakini batanyoleti atachidi kinyomba kwa nyabantu. Okay. Yes, Getembe. Hello, Getembe TV. Hello. Yes, Kay yo lugiri TV yako. Yes. Toko na jisi michira aja lendo. Yara no jigore likia. Yes, Getembe TV. Yes, ngoyo. Ribori dia gondi rieli. Yes, kay yo lugiri TV yako. Berbicara kurang itu tua masa mangkawat. Yang boleh masa dalam dia munasib le makora. Utatika bono dusnya ko manyanga umugaba no nyamira mba maite nganaro tuwa ndugo ndumna tigo singwe kisia. Na wakunya kurakire ngakina ngutu mali ro che account timiringo chora porba manyanga kia kora. Hello. Yes, ningo gwete. Bona kio ya kumanyanga bona era hotu nore enta macho muri nyomba to manyanga nakajia tu mekauchi nore kio ya guchire enta tawate mujfora pu manyanga magandro kiko kwa because umugaba no tuwate ntuma yu manga nimere mata go kora igaro tu bigia era genda kuri period ya tamu ya genda na botoko nda komene kisunte myaka yo. Okay. Ono umuntu tuwate tuma tuntumo muha kanero yo nyene ka to kana ya to chenjeri oronto manyago lakini ndone to bwa. Okay. Asante sana. Mbiamana sana mwancho muligiri gendera kulika ujumbe na bwego gendera wake simbi go chase namba 0726447367 ake simi bolia au mo seneta we konti nyambiro musko kongo mugeni riboli. Hello. Hello, Getembe TV. Hello. Yes, hello. Ndengoro kunao mikoruke virigo. No anda so ndanda ninko tingo kwante yo mo sena toju. Hello. Hello. Yes. Hello. Yes, ningo gwete. Gracias por ningire wana no bogaba no toje merimo yaye. Okay, kwana no mo seneta no araiga. Ibori ke bate. Ni moro magari gracias por ningira. Amazona kali. Korudeviri ya nani korode gracias kore ndia sana. ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಳಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೋಗುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಮೊಂಟಾ ಮೊಂಟಾ Asante sana. Ayo negati ya mabori ari yo mwancho muligere na bwigo na namba nere yo era sekero regeti via 0726447367 gendera kulika ujumbe yao kwetera sense enchira SMS. Getembe TV. Yes, moyo.
Ayene April. Orolenya. April mkanesi. Korodetsima. Yes, kwana no senator nwara. Na hote wanga. Mukwanere kwana no senator nwara igaiga. Ndengo hapa korodetsima. Okay. Yes, senator. Senator ekirogo chukwiraniria ayo negati yari bagendete ko bole buna bona phrase orabi erate banganera kuligirete ago tabangera na bato gosemeri asio bona ibao aloni kefa ago tabanga kusema tu kweli ago tabanga miaka 10 ne mengi sana ati ago tabanga atigira bara ibande birogo na boigo eno kumochere eregata banga korwis bani aboda na boigo tinegando chingana babwata mobori aya mangege kurende ngoika kumuiranire na boigo Vinley Mose nere na wairana no kuboria kwae chinse mochiria cha Facebook senator wokora nyara kuiraniria yo ndairani I think recho atandi kururia moni ngwine ebirorare ari no bombati cyebintu biri nkobori na gavana cyose kitokumotomera nera atumie ubungaini abikira abananchi ba Nyamira era mate bako understand ye county elioko ukoranga kire yes embra ni nyinga mara mnobe kalero na ende embra ge ukorora igata me comment mukie aso kubeka chiram ese county ya Nyamira na turaske mutu noroche anya no opinion polls mwale okora abanta bange bakale kumana nga chibe sa chikoro Nairobi digini chibo ikese county no e problem e wansa yes bali korora ngo botumi ngakichiba sijigutumeka chigerete amagendero na gojenja bagima yabantu ese county yaito ngoibwa wakaguru mugonchoro wakaguru manga ward obagotanerie maithungwa danga maybe nchengale kodanga gavana gacia etere ikara borongi lakini bali batu ageire sim bataresire na ende na njengwa kara abantu bakire sim kuri county ya Nyamira na ngwa appreciate wale gasi to kolengia na mono tinde gundo kuomana unambo betole abarai bali maybe tore kuri county ya Nyamira na Kisii to batabanga tutake kubwate shumurayo to kuri Dr. Matiai eso egango ayo kuriye ekero kyo president matinto kwanya kuriye binte bike bitina ndia nya kobora matina no mupira karoli siko rero to kuriye Arsenal na Manchester umurage to ngana baadanga onye nchanale ngalo nankana beke goli lakini osoro gwake te chuma yoro atambo sana wona ndigo shal ko kyo senator amshwa na bali ko lega singoro onye kabwate ebirengeli bya uchese committee omugusi muntu tayo oratiga muntu mwabo na ene bungo da vere Deuteronomy I think ese 17 eke bungo 14 na 19 na nyasaye kara tumeta abana ba Israeli na atenga gurwese inyombe ye ino nimbali eri omurai kurwo ikona ni kutukanyorire libageri ntonya konya kurigira ni bitine bike yes na bali bago support Matiang'i yotayete ebiro byabo bibe safe ndongeringa kotora bisibona intunya saa iriri baga musene tonde to wendo bate na ta ngane aro musene ta bwa kambi ya Nyamira ese chinga bisu na tole bona ika mundo yora na ta nero mugava no Nyamira ese bo uso mujumbu kidutu masaa indu bono ya saa ire ebisio ne chinguru chogo kwana oni byabu yabantu be county ya Nyamira yona intundo tika saukyo mugusi paka toteme kuoro kinga tubwato bomo unesa kukyo mugusi mangana nde nga oyora support Matiang'i nanya wale chinguru 2027 ondinaro ra kani kutalde negero I think Matiang'i ko president ningo tango ndo bencho tete kolikero na nabatebi yotageto bo senator bo governor bo jumbe they are all free baso kesko ndio kana ko basaba tukurira abantu baito babwate chikura ikiara IBC yatagete ne county ya Nyamira tutware chikura
30,000 nitoko register bono Yes. kituma saba babwate ange 12,000 ya mabagari aro abantu babwate ibande bantu kubwata chikura wikata de 14 abantu banyaba babwatire chikura ni 3,000 boka igo ng'abantu mbali sika 9,000 kurugitutu masaba batara kubwata chikura West Mugirango tubwata abantu 10,000 babwatire ibande bali over 18 wende kubwata chikura lakini ababwatire wikata de 14 3,000 ayesto kwana rugorabo abantu bari over 7,000 baikire 18 years kuchikura wende kubwata chikura babwata ibande Yes. abantu babwatire 1,700 North Mugirango naro 7,000 ababwatire 2,800 Yes. yona banali kusaba abantu baito twensipi tochamo ondo bwata mwana omwabo ondo bwata omwana oye ondo bwata musani otara bwata ikura tosoke siko tubwate chikura wona yato kotenga chikura tubwatire ese chospi ojire 16%. Ese chikura chitwa yakagire nchiche ko bwatu naba kichikura kuri ese county yete ya Nyamira. Yes. Yonenjira bonko basabarende nanjira akaba mwangaire nkurera abantu baito. Yes. Banyare ko bwata chikura ikiara gotoko yandise ye ya 2027 nonyo gotete goternekero go kyo senator usikyo governor still nota getaba ntaba wakere chikura. Yes. Yongo saba abantu baito ando nshise bali komuranje soka isiko asobunge mubwate chikura umwana ndo weriyete kebande utoroye minyoko oligererie se chobisi chia aba chief woye kebande kiao weriki uno mwaki okura ikiare no yo gutwara chinguru cyo chora barayi bari orate bangana bwabaya baraje gutwara obokoreri obuya ase constituency chu ward ne county chetu na Kenya ngima ese ngenje gero kerikego cyo president. Pema sana na senator andake asikema kirigia ODM kororokana gotebanga nigore team Sifuna. ODM ya rosiri ya rokana korosi ya rosiri broad based of which bonding and bado mbali in good terms. Whatever aye igora sense meri ya Sifuna. Yes. In eso bwene tinde timu ya supporting Ruta Iranese ntunde yakabera. Ikiara muroje na Kenya buguma bwakongire. In fact onye tutagita abantu baito bachigo kya ni mechando bakandere wetara paka to change oborai boito bwa 2027 igese nginje kadiba na nje ko nga chinguru onye ti ngisagene ketino mu president yo yoro na kandi na tindi ko bwatesia Oburu Odinga aso gotaka kumwere ni Ruto ese ntunda ya kabere ikiara tageto murai ebikoro bya ebikomoni tali nga bakoiche onye nchakane ebinyorogo yeta tumanye koranga wakorire gasi mwete nabo leti abantu nga epare ro siri kuru Migori Isbania Migori Kisi gali chikora banjiri ali junction ekayenda baka Kisumu Kisumu naende ayara ali chikora bachikavo ekayenda baka Kisumu chikora bajindo chikakamega lakini tindo di president yo kanya boncho kanonga ne epara kolonji obokolibwa Kibaki na Uhuru ibobwa moneti nero bintu bwate tika highway Kibaki arose ti chikali chikomnya go chiali nginye lakini taje ko tawanga wono gosemara kana nganko gorande para chi university arose u Kenya lakini tuliko mu brain ndogo chaji wole gosemara kana ngakolonji university marakane gose Uhuru orosiri bagakinya gitari no Kenyatta National Hospital. Yes. Ero tari Kenyatta University Hospital. Lakini tari nye kare ngake university yuwa ekorosi oichorota banga konye launch yali. Ntu bwate pare kebiri korukisi kebiri go Nyamira egotunbo baka center mate. Ntu bwate yende arule chebirata yende baka ikonge esoke chabera. Abo president yaba bakorite gache we current office. Igaje gukore kana kuri office teri ngabali go chagire ngaki batumia kiva soroche umudugudu president yatumia 175 million eso mutie eso gutumia chichopa chikaje chibirashi birenga bya ICD cyara kwa gacha
ile ngo president ya kutumia karago taga ya Nyamira naende most ya karago ya Nyamira uta kutoka gotobaga bunege saku kyo mugusi onanke kiri president ya gago tudikara maru twensi abara ibalitole tore se opposition gari kadiva ne tukancherete na bali ese muri ko support twensi tuachamo tuagamba nga tutagete magendera to kuri ese county ya gusi na into aba chumbe to manyanga ebe yasa yuko bagiro Nairobi na ko example here counting ekero to kola tacho ese county di ruto gojuto bagera igere chiwa ni che tax ya Kenya oto kwenda to debate bunga tuweke formula tadi ruto goto wekera indu abanyene na ranga chiwa se Kenya mire ile na leta da aba bunge ndogwate budget and appropriations committee na ile ko wekera chiwa se project ya ndonsi no maitenga chipari chonse bichukugwa Nyamira nchibigire ese budget chibese chomura wensa riira ngango chichire no bono ngoro chogana ngoro ko boli swali onye to goli muchumbe ingirendo to chore ire ntu n'abachumbe oto chore n'abachumbe kurwanirira chi constituency yetu ne chi county chetu yes no ruto ngoro gotabanga ninje mboli bunge embekeri chibesa iwe nanga bono toche twate ya bananchi umete nkoranga sangine e president yetu liyaseka ijaji ngurumi ntutoire especially members of National Assembly ntutoko bagechia echi county abajumbe bagechia National Assembly wono nayo bwato muyu uikaranse bunge ntobwato mwana itokoro kujafit nyakundi na uikaranse committee ya budget nkinendo gochera batabye president mimi nakuomba unipatie pesa mbona wako mtenga tumeweka pesa kwa budget rais tunaomba mswada hii tukipitisha ikifika kule kwako weka kidole tupate pesa so that tuone oranga chi ama general to that kola tese county ya Gusii tuanye weke ile budget koruese bunge ya ito ya National Assembly ni county koruese office ya Senate nebi ntoma itebuna ezo mwananchi utateye ndubune kigyashage kolegasi abana inchi abangi timese ngora abakwanira muri umuntu akona nyagitari to mutandao ifanye bono eriye nkoro yari kuri kwene HF itabwate mutandao umuntu ari kwanda nyagitari uruwe kadi uruwaliwa nki uko rusirie gento kirigitari ko cyanda mwananchi kwa muretereke kya mutandao umuntu akona kanya gusine chinsa isanemo na ndo donye network yasirira nkibono ko tuvekera je network to tutie ebintu biri na bya ngo igo bado seneta yo lenga NHIF andake yarenge byo ko in fact NHIF oya to konye to bya igende yuko nango kya we tuko kino ko tebanga bali babwate chiwe asayigoro bana chumono umwana nchi akonyeke amin chisi mingwa keru abana nchi baba tanga na chire nyagitari rizina asa ko tuwe baza bande ngo mutandao siyekire nchiko tore mutandao to kokolera ndo bananyi tutaitu muntu taranye kitali abana bantu bali anarogi magukoro toma ide bintu bye network era taito kwa ndorwe kadi ya kolegasi umwana nchi gata getabuke atebune serikali ikiara ayivune president oza gotatenga mimi nakuja ntawapatia hii na hii nguru tole bango to cho president yo karanse ika sio cho ordinary yu aba president banda ba ko dizo na bana yo robisi cross chipara cross nyegitali na commission ubukuru mimboyo lakini wona we taya ile county ya Nyamira era na no kuboli ngaki governor wewe hata nipeleka pahali nifungue project moja ile umemaliza ikiara nero bakaro kanenga na jali tinga kichi county chito chire you know ikiara na ibo kota ya abana nchinga ekatiba neto national government what the functions county government what the function kiaye elinde abananchi baranga oyino obubi boro tebya abananchi ngonyo mugabana inuka haro muibi serikali yane tiriyo como tuwekera lichi kondi taiki uneta keye ondo ibire abu so that ndobe ka siasa yoka ndo yeli okoreli buya
uchi sawa na nchi. Mbia muna seneta singicho yebiro andake university ya Nyamira nore no umurwaneri bwa mumenyi we county ya Nyamira university ya Nyamira ya bikiro chibesa ndagatia agendera mange ayo etaro yomurai wense anyara kurieira una amagendero onekirane andake nkiura kwanere asitage kebire cyo nkiura kwanere igoro ya magendero asitaro yomurai wense na kubomona university ya Nyamira. No, university talinga numra yoja kwenye veko into na leaders ndi tu ansto mukutano mutanga ni to mra ni to Mombasa abara inane kuruise county umugavana njoni mo senator umo women rep enomini okoro kwa Irene Mayaka abajumbe bonsipi Osero yo Kitutu Gisairo Nyamoko na Steve Hospital wewe na abarai Nyamira ni hito abantu baga propose ibiti ao ese university boneta kwabera to komya matanga otogo chese oboche totebe committee ya ekoligeria Monash University echerigereri ese batoragera yes ndo twara gopinga igyara abana betete basomerange ese county Igo tari ngaruto gaje tego totainga ngani meamwa university ku Nyamira we agreed nduna barai nando ende mwana igo ngakire oge bicha bituke twale ngo Mombasa ikira na tete ko nyore bituke linga to make a decision ekoleta ubwanjani sa abantu bonse bibe county ya Nyamira ekere committee achite karata ikarigeria kimai Nyansiongo pakaga yobo betutu kiende ikarigeria bakakia bonyo ekere bata tete ngia bonyo njidingire tikiara ikiara kiri kiabonyo mambira bongo no mbu mwalimu abana betu na bako ndo baso mororo we don't have any problem again do you can go tete komo jabarai imbali bago charuka watayiru tutata kule sabali ri twabwate after the Mombasa tukaenda bunge abarai 20 bagusi umuntu bwo kote yedo tukelio no mheshimiwa Arama chiwa bana iberi chance bino chialenge aba seneta na otwale women reps na otwale engaki iri kono oruwa batara rusi kubunge twabate chino minichete irenga isato nkaba tukaibwana nga ndota yituru tata kolere go soli amagendera alliance pi abego tuna serikali ya Kenyatta egento to como tabi number 1 ebinde bimbiri gokuno amagendera ayako yanderera ikiere serikali yo wade ndo kwa successive succession okay to na ji para chance bichu ko kwera ejite ru to taeta ibine bindanyo le tebiro igo biko genderera igitaro ne yakiare egento ko rugune gali omurero oya bange tukare stage ekabe kwikonge lakini ruta gutokanga ekrama ide nangoza le Nyamira adanga ngutangaza na nyirusiri elinda abantu bali batayimonyete baje bali renga tuireneri na ndi madenga na irani ekali omurero nduge ko bahangwa kero ro technical station ya lengo kurukare agatebye abantu yani abantu bateyo gagocha amayo tenga bono kwa sababu mumelia nimerudisha I mean ekali yebwate chi stage chiabe tuororo kurukare yongorora mabera sana kiro mundata tuweza bono batenga ngatua ndo twabe kama runse seruto manya batoi ekali omurero ngani meka shilingi bilioni 300 ekali omurero kwa gajune loan okay ero ni ntu una aba Kenya todo chikunyakana igo tali gendo mondara odengere ne febe bono na nyerete no borie tere cabinet ya rengo semati yenye karansete e cabinet ye decision ye cabinet ye semati yenye karansete egetange kiringo te gali omurero mote na yarenge konge igo muntu tete konyerusi ne bitina tete koletese egesa kukyo mugusi na ende kala tu alenga bara ya 20 na bato gatete ebintu byeto birese orogongo rwa gusi bitigale chipare yo speech ganda to kobe kwera mitali ngaruto toete ebine bintu bya bangu tune serikali ya rengo tu atete nga iko bikora korwa tumanye koru another plan ye chipare chinya chikobe ko ese county yetu cha Kisii ne county ya Nyamira okay university no ene kore algo cha Kisii kero na limbo mo chairman Olo Society of Kenya ndi member of Council of Legal Education ikero bago mbi bago office ko mboli na tete nge university ya Kisii egesa ukyo mugisi ya konyeka university ko kia bonyoru into to konyeka
lakini ntu iwane tenga ndori gochiguita banga toisanikire ni campus ere Nyamira tokatenga bono once twanyansire odo gochikobeka pressure kurubunge Yes. ekombi ye budget ese Japhet Nyakundi abikarasa chibesa chibe ko chinyinge bune chikobe ko ese university chinde ekiara sobe kuri 300 million ese university idali besa wono nyoroje matianyoro kwa kisi school 100 million in school. What about a university? Okay. No matter budget here moi. No matter budget here Kenyatta University. This is ejitali besa twatatanga kono kurwali. Otogo suguma to create campus. Ese county eto ya Nyamira. Lakini wana abande baunchukire. Basere ko tabiruto ngabona antu twaisane ayo kwatari university. University ego kirane ebore mubure 50 acres. We want idea a budget here chibesa kyabanyereri kine egoro boremo ebe campus ibwadanga 200 acres. Ego bono budget itego chi na ditego chikobe kwa se budget. Yuko boro. Nta tuko sara bana abaraya bamento. Kyana bamura bamento bali naende tigatokora ibintu byokonye kisokyo mugusi. Tigatokya nyamangano yo gwakira Ruto chinkobi. Ebintu ebyo binge byogoro ko rubunge. No ninche gonde commissioner. Nta yo gote binombe kere bukwanko imuki. Ekara nkuri kichibesa chiyo konya amangana to gukora bunge. Ikere nje une commissioner into to gukora amagendero bunge. Otokwenda goke committee ye budget. Tuwaji ko bayebereri. Boto wekere chibesa. Ekara ba etiri Ruto gasha ino chiko beke signature. Gozali kenya monanda bunga na ngire. Bese jinjirwo etuwo. Why abachumbe batatumie umwana we mintogoro ku Japhet togenda ali to iwane chibesa chibe kuchisaine ese university eto ya Nyamira na ndi tuetogie nanto naona nkindango we togolinga na mente chibesa go chese county ya Nyamira njiko tabiruto ngane Ruto machibesa kimwete ngane ejitiada ne ane alenge bunge inje na quality baka chibesa chikaso abachumbe ngibataira ne bunge tokori gashiri toire chibesa chiso tozi totebya abananchi ngantu abigete chibesa tali bazi moja ko wakira Ruto koko no ene ara ogori ndi mo dokumi umuntu ne ro gwato muyu ne ro go mete dia budget Ruto karata ite ento bunge na abo na ndo saba abo kere atambie simi omutengi ese budget na ombo nweke hi wono roche ngo gwato muyu Ruto gosana bachumbe Senator enagote yasichita ikebere lakini ndo chingangani ya kubwatira ni muno. Senator. Yes. Nimbo atamo boli angabere timiti seno nyairanira inse yijida ikebere. Wachara tuniki ama kiodiam. Nurego chikwerusie kurwasi kyamike. Nili boli ya kabere. Omona gali ogusino rolye. Amana ebyombe chikarajinga kichigoika. Ndogata abiesta wata nakuru. Egento kero kinde kirianga ensema ndio nshakataba Ruto tutamwa butinja ego chinga kichigoika maderi chigonde ta chinga ki kero ora ikota bana wana ngurunde gyombe kikiani so chinga ki chikaro chireke na goto guru musimamo kiara ekatiba nenya te chinguru 6 months to an election I'll make my announcement omono gerinta diwa garabantu bano tumugirango ntu aenda kerenyo abantu bamintu kurwo kurati kurwo saragei kurwa obaisanga tobaikaranza tokabekara mweshimio Matiang'i egotwa uno mona kali baba gusi igo abagaka bali bonse ba maskari kubana jete kina ngone romona geli ne romona geli nende nayo gusaba umanyete tiango tabi to ndakira usole kuko usuru na bwatu na tolto munu sana guko ligeri Ruto chukura na simba na tolto munu muya sana guko rwanira Raila imagine nyendi abana bonse bibanja imagine mambia usura to ari munu uri abwato uri ali kuligeri Ruto chukura aira ne sense me ya Matiang'i ese ta konyagera Patio kama mwana yo kama ngombe takavuga mabere Waira nanse me na isimba ekiara bona yebuli chinguru chiri ngwaroje lakini uzoro unali kukwana yes uzoro ali kuchinja yoro chata benga bono abo bizitu amwire
tigatungu seramo atere ne bo ya tanga bono na so ile simotia tabu musajikura na enda bagusiba musikengo mwana oyo bono isanire obwoneire oiranire ese okonyegeza ukyumugusi na simba boyo ase ya bono yes senator pero kuligereria ya naye yes no ligereria ende ministry of education matianga gonde gashingi no enda ICT no dangiraneri no enda ICT onango GTV ya wangu ngoro ole digital ne matie yes abana bangu bakore de skuru banyorete nga matianga na ro eto wibo matianga wa matemo wakoraki bokaera kali education abantu bari konyora chibese cha capitation buya sana kuruese ministry ubori abantu bari borabwa batenga matianga na so ete interior ubu bigwe jombe bakoraki bwakya obwakete so tikatabe ko bwanchani yes unabagusi abose kwa bekosoro ime umubunge osote mugirango itimu yino ndete yo obwate ngurubuna osoro goso mu governor arati oranyare kogendera wake kukubuna bone ga Dr. Fred Matiang'i ate yo gusi ntoro lakini nata wanga nakiyale ko bakuya yani mogo nya yani nawe ko nora ba pasta gete no na umufata gete ya ndabashyalira amachiga amachi aliga iga bamusi bayirane bona batangaza ngaki enjireri usora akagwadire microphone tatariria akora riruto yani omoyo uri uri kumukuru mwikori airane seme yani gotenga nerari kuirana burango ngamatianyi so South Mugirango goso okoigwa ari kuirana horo nera tanga ki aminto oyo no minto digamubwate no nyorete umuntu ku mishira umuindi yes uri kuburiye kero kuru keses ekara trinete agopinga ruto buraga da dumanya gocha komenya ga ntugu banjete unago oro muindi ocho omenya na intwa dubu atiboko lakini ekaro to ke so president onye wodete todo gwanja niyo buya ogo support mu muro to sogeti ngagiara go yalende jainda sairi Nara ngaki abantu abana bayabari bakabangire kirugo nere muse atayanga ngaki baminda abantu abara bayaga bangire bakirugo nje ndagora narende ndagora narende nje mbabwate siese kirugo president kyanda to kumanya umato muiko liyo umondo linga bata umuiko mishira ndoto gene ndoche ubwati nonya jainda zairi kuru baiga kitutu chache kuru nyari ba ena ko ikomi na batatu inki kiageranda ke kwaraga guchese umushimo bazairinga umaite bono yani onale bote ngaki umaite ndobo akiro tango kurigereria president yani ibintu kiabeire umaite umuntu uri mishira akagurira umuntu akurere ngombe kugurire TV nendo uwagana rwake kadi ugwaro runyagitari nanda ko ndo kurwari for free lakini enjireria angeto kotegera agatanga tari ko gwati umuntu abantu bari bamukaribisete bari koraga agajigoderne ko ngo independent tairaneti ibona la tanga ki oyo minto ko gitutu yani yari bali chaje yes nerende obuzi bamukaribisire bamwanjire bamoire kerogo kyanya libali chaje olende ka lire so muika mu busiyo chire ko chia nere tale kuligere linga ebintu bimuiko byo bwato timishira to muika nera aiche ajo ni sawa busiyo togende nera muicha zaidi umusaini onale nkoron kara munyale mutengo tale wo chaga bwese tobe yamu tumuse ayagini ebori bona iga no nakuboriri abantu abonse nakwanira baje ngamba tubwatisi umujumbe osoro musikezaire babo Jafet ngoro nga Jafet yako akukwana ngakara bwadiri konda ko support Ruto ayirigere ringa umwete na Ruto na babo sa tarikorara akotanga kini oyo ninji oyo ni saba dolwo yako to bwari bawo Ruto ako kumia afanya nchana mbra mbigi tire ini Ruto ko sokasi lakini aba naende abo kumia
yani odinje bacha nende bacha go support biga nende bo watu mwana wo muye akamoria kaya batororo bali ko umetenera usi nyuma nenda dono usinde bo mai Batulete wabo mheshimiwa Kibagia ndiye wabo badia banongo muskegi sairo ono nabo yes ayirigere dikuru kuruna nso baruto mbele ndabale saroroje mbura bonsi biba tena no badenga ruto saliri abatanga uyu no yito no ara nento abo baito maitetu abana bana ba binto ndo tete na bangina bako barigereria yes abagaka bagoka nga abana bamino ukumuza n'abantu bamino umwe to kwirana na endo so kuruwana kurunyomba uko beka umurembe to adenga ane aba bizimba cyane ibono cyari timo mugusi na bole tiere yani ekero cha usi tubone dio manyenge mechande ba usi nereri tena nawe kalani kutoka bondeni yende baka kebiriko bona diango wole kurubonde ko gabiri yaramute wone president ko weke ramu ndore ramu yende ko ndirisha no ombi yango ko nko manya to pali yo president yawo kwana yes elia bege tu erororo alisa la ko konye turuani yere tinga edirimbo kanya chogo okay egende magombo egende bondeni erero lakini wone singe njaro muntu bo bolimo na ndio nga kokokya kwa usi kutoka bondeni na weka hiyo lami pande iende paka Kebiriko ayana ase already rami erororo ekere miye cha dari kuone kya nama itenye serikali yaye amana ye cha serikali yaye asali yo le mibwe cha nama itenga irresponsibility ko liye chiro ye cha kemeli ye na responsibility ya serikali eyo atanya gukora akonyo muremi elinde echae echebuya lakini nimanyite nga I imagine nga echae ise ko buya usingo kwalenga machoga chikubekereni kwa kushiringi 200 muvistare kokwa iko president yetatagiti mugusia tware besa mubuko aise ko beke echae ro chagende ekiro sensiringi 100 chikoro ukondera ngaki kunyarekana elnyeli chiko tu gusuma bunge America matembo bwathe kuna guaranteed minimum returns yogo support yo muremi yes yani nga ne changa ewetha ya sabeka America toto besino ya chembe pi ya sarie kameli umuremi awo kamichiwe sagete jiro minimum serikali yebete ikyarne serikali yebende gocha ya cushion yo muremi komoterenera ekina kitu atagete lichiko lyetu kubunge lakini ruto taka gente kesumu ekiagera umwana nziga utware besa munda yoje kubeka raini kwa 200 shillings imagine umagaka kwete mu machoge ese nje kubeka raini kwa 200 shillings nuro zamangana ngane yangora gosene ngora yaito na seneta nkagiretinga aguno turachokorera so tukubwale na ndenguru pole ese familia yu asire tio mwaka kurwe nkora yane mengo danga pole ikitali yonto kyo mogoko kere president yego chase ego to gota aro kora buya buna tota moira kiara ntutu amwali bagagatara no to de daba ndori bago chesari bonse wera ne kabuya ego pole se orio sira lakini ayonsi gako bese ninja serikali tarabe ngoro mwananchi pesa mfukoni ndio mwananchi abekera pesa mubuko nanga mangana ya taliko mbia muno yes mbia muno nande sente mbia muno sokonyora chingo kiao na wikira na sigi karo kia getembe na wikira gabo moncho murigerenya no to wikira karo kemwerio ase ngose igikaro kia getembe ilitera ne serious nyakundi ole twengo bwatera nere matirita ubaigwa useruto aruburigerenya na baigo ubutko borobia